Ćao ljudi, evo nas nakon dugo vremena, opet i malo smo promijenili ime kanala i počet ćemo novi serijal igre Transformice. Ovdje sam ja, Dinko nemoj, ovdje sam ja, Kunax Pro Gamer i JDHFGI, odnosno njegov kanal se zove Dinko Gaming and Tutorials. Tako je. I on će, sada snimamo novi serijal i Dinko će nam malo objasniti pravila ove igre. Pravila ove igre su da čim prije dođete do sira i da čim prije dođete u kuću. Znači rupu, odnosno kuću, rupu isto je. Tako je. I to su najskraćenija pravila igre koje ste mogli dobiti. Da, i znači kada igrate i ako prvi uđete u kućicu, osvojite first. First vam se ubraja i ništa posebno ne znači, ali opet vam se ubraja. I kad uđete u kućicu dobivate sireve, to je već Dinko rekao. Da. I to bi bilo to od pravila. Nakon pravila slijedi mali gameplay Transformice koji ćemo snimati. Tako je. Ipak smo zato tu. Da. Nego Dinko, reci nam, kako si se ti odlučio da počinješ snimati na kanalu? Pa evo, moj prvi, kako se to kaže, Počeci? Ne mogu se sjetiti kako se to kaže. Moj prioritet bio je muđa, najviše muđa i Serbian Game iz Bijelo. I evo sad bih pozdravio, ako će ikad gledati ovaj video, pozdravljam ih. I to su moji najmislniji youtuberi od kojih sam počeo snimati. Eto. A tebi, Dragon, Kuna? Pa meni isto najviše muđa i Serbijana, tu bi bili isto Toby Games, PewDiePie i tako neki manji gameri. Naravno tu su i srpski tutoriali, ali najviše muđa i Serbijan. Da, i meni. Ponudite nam u komentare kakve igre da snimamo osim Transformice-a ako želite. Najvjerojatnije ćemo snimati Minecraft isto, Da. ako želite. Minecraft, Need for Speed možda, Sims 3. Ja neću snimati Sims 3 na svojem kanalu. Ja ću na svojem kanalu snimati najviše tutoriale i neke gaminge, nekih igri. Meni je došla neka ideja možda da snimam Sims 3, recimo izrada youtubera i udomljavanje i znači izrada nekih poznatih youtubera, udomljavanje, znači da im pravimo kuću i tako. Evo ja sam sada osvojio A+ na eventu. Ja nisam. To je event u kojem možete osvojiti ocjenu F ili A ako dođete u roku od 30 sekundi u kuću. Da, naravno meni sada to nije pošlo za rukom. Znači, ako se odlučite da počnete igrati, imate tu neke finte, pravila, fore razne, recimo na slovu I otvorite inventar, to je sve što ste osvojili na eventima. Recimo ja sada tu imam 1A+ i 7F. Ja ću to skupljati, neću na ništa trošiti. Recimo u ovoj mapi možete kliknuti, dođete ispred ovog
kao miša sa bradom i kliknete na njega. Onda vam se tu znači možete ove A plus zamijeniti za nešto, možete F zamijeniti za nešto. Onda ako skupljate A plus za 50 dobijete knjigu, za 75 A plus dobijete kapu i za 100 F isto dobijete kapu. I ovo tu dobijete naslove za 10 F, 30, 250 i 50 F. Ispričavam se, 250, 50 i 10 A plus i 50 F. Bravo, Dinko. Hvala. Mozi, Dinko. Evo, dođi ovdje. Bravo, Dinko. Hvala. Evo, ovo je jedna mapa koju svi volimo, naravno. I svi znaju što treba uraditi u toj mapi, da. A to je Canon. Jej! Haha. Još jednom molim te. Isuse. Evo sada ćemo po lakšem postupku malo. Eto ga. I sada I smo to je to, došli kada do ste sira. uzeli sir, možete u kućicu. Jest, Ti na desnu stranu. naravno. Evo sada ćemo vam pustiti malo vatrometa. A neće, ispričavam se. Vatromet nam nešto ne želi. Dinko. A želi vatromet. Evo ga, kao što vidite, iznad mene se pojavljiva vatromet. I sada ćemo se potpisati. Kao što vidite. Dinko, makni kutiju, molim te. Ne, hvala. Fa! Ja mislim, Dragon Kuna, da bi to bilo sve za danas, pošto nam je ovo prvi video. Da, ako vam se video sviđao, ostavite like, share i subscribe. I u deskripciji, odnosno opisu videa, bit će link i naziv Dinkove stranice. Isto možete se pretplatiti na njegovu stranicu i gledati njegove videe sa nama. To bi bilo to za danas. Ćao! Ćao!